to ne može da se moje. A što? Stani, ja samo jedno pitanje, molim. Evo za kameru, pa stani, hoće ovdje. Ne, a kaži vam što nećeš me vrati. Ne, ozbiljno. Ne, stani, ajde isključi. Ajde pitam ja što ću. A molim, da Tom, ne molim, ne, isključi da vam odgovor. Zašto ti priča? Diži, gledaj. Reci nam slobodno, zašto ti treba vrati. Hajde, idemo. Ne, traži. Pozajmo. Reci nam samo zašto ti priča. Jesi bilo pijan? Hvaš se slobodno? Ne, ovo. Možeš. Ne. Šta reći? Čekaj, Ista godina se završila i mislim da napravimo jedan prilog sa našim dugogodišnjim prijateljima, saradnikom Boža. Boža, šta imaš da kažeš? šta? Iđi malo. 2, 2, 3 različite. Momci su dobri, devojke još bolje. Uvijek mi pari. Imate li još nešto da Ne, hvala. Evo slikam. Snimam, ne slikam, nego snimam. A snima, ajde da vidim. Evo ta peciva. Ajde, imaju i žene. Ovo smo jeli, ček da vidim. Šta ste jeli? Enega džus up što sam pio stalno. Snimit ćemo mi poslije. Vraćamo mi u... Šta treba se platiti? Šta treba se platiti? Ne treba ništa, kupite jele kod mene što ste bezobrazni. Ovdje jedete, nemoj tamo da mi snimaš ti to prosjednič. 12 piva, evo 12 piva. Dajte ovako, dajte. Daj potez! Može li s tim? Ne može. Daj mi ključe od motora, samo nešto možeš. Dobro je da možeš gađaš svirat, znači što je da. Kao prilike taj gaz, sve što mora. Op! Te žabanci ti kuzmu ne uložio. Evo ti pera u sebi kodi, srednja gunja pera u palici. A ga kresniš samo uda. Puno ti ga vidim, da? Može ga povučiš. Ako je do mene... Što snimaš na LP-u? A na što treba se snimati? Na SP-u. A šta je SP, a šta je MP? Gdje li može? LP. Snimaj SP-u. Vidi ga. Znaš što je? Kakav... Ali oblikan. Gledate žuljo kroz prozore, ne? Stoji ti potez. Smekaš. Obriši bela. Odigraju. Strvanea. Za televiziju! Mahnite! Jovanovići. Kako je pitanje? Kako pušti cigara? Samo jedno pitanje. Zarez, delo, zarez, izdavač. Ovo je ta knjiga, ovo je knjiga koju sam koristio. Ti si koristio? Branko Petranović, da sigurno. Istorija Jugoslavije samo treći tom sam to koristio. Dobro, Ima jedna knjiga. ja sam ti dala primjer, znači ovako sam... Okej, samo jedno pitanje. Da li moj zaključak sve da bude na komunističkom režimu? To je, da li moj zaključak može da bude individualan u zavisnosti od mog ličnog osjećaja? Ne bi trebalo.
nego više da budeš neutralan. Druga Znači stvar. neutralan. Da li smijem da literaturu citiram u celosti ili pak moram da izmenim donekle rečenicu? Direktno prepisaš. To smijem, to moram. Mogu da slikam od sebe. Aj si stani. Prosto kao citiranje je vrlo važno. Samo da završim za njih. Vi nemate više časova? Imam danas. Koji čas? Imam 5. Šta piše do treći? Hoćete da izađete s nama? Pa vidjet ću, ne znam. Ajde, molim vas sad, znači zaista... Čekaj samo da sa njim da završim. Kad završite, naravno. S kim izađeš te firma? Prva strana je dobro. Pa sa svima da koji je pogodio kako se piše prva strana. Pa ne znam, pisala se meni, pa sam ja radio. Znači, to. Fusnote nema nigde. Fusnote su dobre, samo se, znači, stavlja broj 1 gore. Kad se napiše Beograd 2003. ne stavlja se zarez između Beograda i 2003. Beograd 2003. strana, Oranje i na kraju tačka oba. Znači, ovo je dobro. Čekaj, kreni da Nemojte da podsjećate. Nećemo, naravno, ajde podsjetimo. Kad ponavljaš ti isto ideš, nema potrebe sve da pišeš ponovno. Samo napišeš isto, tačka. Ako je ista i strana, znači ovo je 42, samo napišeš isto i tačka. Ukoliko je druga strana, pišeš znači isto, strana, tačka. Isto ovdje, znači to je isto, ja sam ti napisala tako. Znači gore mora je broj Zofija i engleski. Andrić, Đorđe, filozofija engleski, Jugoslaviji Stevan, filozofija. Ako imaš, Šta? Imam, staj. Kjeca imamo. ako imaš. Imali smo. Imali smo kjeca. Ja ne treba še... 1990 i strana. Ja sam ti Dobro, to će da ispravite greške. prva, da prvi Pišemo, sad sam bio, ajde. Momci, brate. I slačionici, brate. I sali, brate. Aha. Pa ja se zovem kad šta vam drugi put. Halo. Kako se ja krenem da se snimati? Ajde. Sad ću se. Sekund. Yo, give me my phone, motherfucker. Sada idemo pravo, idemo levo, pravo pored dežurnog do ženskog. Sliču! Onda sad ćemo pijemo do Žunića, Aleksandra. Prebi padorči. Evo ga, snimi to A moramo da pijemo Žunića jer ja vam padorčim. idite negdje van škole. Zdravo. Ovaj zadnji maturanski dan je tako poseban, znači ja bih savjetovala sve da dođu. No, ti imaš iskustva. Moja i njegova je druga i treća kabina. I nemojte drugu i treću. Došli ženski WC. Ova kabina je najbolja, tu stalno lije voda. Ovo je ovdje. Sad trenutno ne lije, ali lije inače. Ova kabina ovdje, veoma uska. Pogledajte ovo đubre, stoke. Stoki, Dalje. Ova kabina je malo šira, ali ni na što tiče. Ovo je najbolja kabina. Viš najšira, vi kakva je? Čista. Poštena. Tu kaj ćete vi? Pa ja ne, ali inače dešava se. Ena razbina, A ova je onako, pazi, ova je posle ove najbolja. Okej. Možete vam reći koja kabina je zašto najbolja? Pa ja inače ne upražnjavam. 4, 5. Ja ne upražnjavam veće nužde, ali uvek nalazim u ovoj i u ovoj veću, a ove su za manje. Znači ovdje provodiš najviše vremena Ne. u gimnazijskim danima. Do ženske slačenice je i frižider sa brigijom. Devojke kada izađu umorne sa tekme, odu ovdje pa već se zapišaju. Evo ga, frižider sa brigijom, upravo ovo. Bio je ovdje majkin, ali sad ga nema. Odnali ga vanzemaljci.